abakunzi ba Arsenal barifuza kumva icyo bazajyana mu mukino ku munsi w'ejo. Ya ikipe rwose ubona ikiri mu mavuta yo gutsinda muri Champions League cyangwa bazatwarwa n'ibyishimo no gukomeza guserebura Bayern, Chelsea be yabanoba. Yes, ikipe ya Arsenal dutangirire kuri update. Abantu babonye avuye mu kibuga avunitse kuri match ya Bayern, ndavuga Leandro Trossard. Inkuru nziza Arteta aravuga rwose ko ahari, ashaka kutamubanzamo wenda agakomereza kuri forme za Gabriel Martinelli, akamukinisha wenda birumvikana kuko ari fit kandi yamweretse ko yaza agatanga resultat. Ikindi kuri uyu munsi nibwo tumenye umwanzuro wa nyuma ku gukina kwa Gyökeres ndetse na Kai Havertz. Turavuga Arsenal yiseze ihagaze neza cyane nkuko twavugaga, iyoboye urutonde rwa Champions Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza, nayoboye Champions League n'itaratsindwa match 5-5. Iyi sezo muri match 19 zose muri rusange maze kugira match 16 z'intsinzi, yanganyije kabiri takaza rimwe. Iyi equipe imaze gutsinda ibitego 42, iraza ku mwanya wa gatanu muri ya mashampiyona akomeye hari i Burayi, muzimaze gutsinda ibitego byinshi ko yize imbere n'ikipe ya Bayern Munich mu mikino 19 imaze gutsinda ibitego 65, imuzanengo y'ibitego 3.42 kuri match. Barisiga kurikira muri match 18 ibitego 48, irabinganya ibyo bitego na Paris Saint-Germain, Bayern Leverkusen 43, Arsenal igakurikirana 42. Imaze gutsinda, urumva kwiza mu ma equipe meza ari ku mugani Burayi mu ma equipe amaze gutsinda ibitego byinshi. Ikipe ya Arsenal ifite abakinnyi 13 bamaze gutsinda batandukanye muri iyo mikino, ikagira clean sheet 11 ko yinjijwe ibitego 7 byonyine muri iyo mikino 19 muri rusange. Iyi ni equipe ihagaze neza, turabizi ko ifite intwaro zigiye zitandukanye. Iyo tuvuze equipe ya Arsenal n'uburyo ikoramo ibitego byayo, turimo turavuga ikipe ya Arsenal byibuze imaze gutsinda ibitego 11 muri open play, kuri set pieces imaze gutsinda ibitego 10, kuri penalty imaze gutsinda ibitego 2, no kuri counter attack imaze gutsinda igitego kimwe. Icyo yabisobanuye, ne equipe ishaka kugutsinda mu buryo bugiye butandukanye, ikindi ntiritsinda muri iyi sezo. Iyi equipe ya Chelsea tuvuga niyo mu bitego imaze gutsinda, yatsinze ibitego 12 muri open play, 8 kuri set pieces, counter attack 2 na penalty igitego kimwe. Iyo Chelsea nayo imaze kwinjizwa wenda urebye ibitego yinjijwe byinshi muri open play no kuri set piece, ko muri open play yinjijwe ibitego 5, kuri set pieces yinjizwa ibitego 4, counter attack yinjizwa 2. Urebye rero iyi mibare ni inkuru nziza wenda kuri Chelsea garuka rya Cole Palmer, biza kuba amatabya ya mavuta, ariko unarebye nyuma y'ibura rya Cole Palmer imikino bakinnye igera muri 13 batamufite, batsinze match 10, banganya imwe, batsindwe 2, binjiza ibitego 30, batsindwa 13, bagiramo clean sheet 6. Bivuga ngo yari ikibazo kubura kwa Cole Palmer mu minsi yashize, ariko mu gihe atanahari umutoza Enzo Maresca yashakiye ibisubizo muri abasore ba Estevao, nene watsinze ibitego byinshi cyane 5 nyuma y'ibura rya Cole Palmer. Yagiye nyine ashaka abandi bayobozi mu mukino we, kandi abakinnyi benshi bagasangira service bakabyitwaramo neza. Kubona rero agarutse asanga ikipe ya Chelsea yari inameze neza, nabyo avuga ko ari ibintu byiza. Icyo navuga na mbere yuko ngetsoza Aderari, iyi match ndayibona mu rugamba ruza kurwanirwa cyane muri mediane. Chelsea nimwe muri equipe zifite mediane nziza, basigaye bareba uburyo no kwataka kwabo kwiza biprotege defense yabo, ko axe yabo si nziza, ariko Levico Will nyuma y'ibura ry'ubona ko Wesley Fofana kugaruka yatanzemo stabilité na Trevor Chalobah, bakagira aba fullback beza. Enzo Maresca akagira ukuntu yubaka igice cye cya mediane, yongeramo umukinnyi mu right back mu buryo yaza gufasha abakinnyi hagati kurekipera no kugira ngo barigere mu bimbere mu buryo bwiza. N'abakinnyi b'imbere nubwo ibitego byabo atari byinshi umwe ku wundi, ariko bafite ukuntu basangira izo service bakitwara neza, na ko equipe imaze kubasude. Irabona na Arsenal nayo imeze neza mu buryo bwubakitse buremereye. Navuga ngo iyi match iraza kuba ari match ikomeye, navuga ngo iyi match iraza kuba ari match yo kureba Derari, ariko urugamba rwa mediane ubasha kurutsinda neza aracyura umukino. Hanyuma Aderare ugihere kuri icyo ngicyo Nepal kibona gutyo, ariko unajye ku kintu cyitwa cya squad hari igihe ishobora kugutera ibibazo biri positive. Kugaruka kwa Martin Odegaard, Noni Madueke, Martinelli, ejo shwaya y'umutoza Arteta yagakwiriye kuyihe muri aba bakinnyi bose, hagati ya Berecheze na Odegaard azabanze nde, kwa Martinelli na Trossard bihagaze gute, Noni Madueke ashobora kuzabona iminota, urabibona gute?
ikiriho nuko Martin Odegaard muri iki gihe bari bamaze iminsi badafite uyu kapiteni wabo. Nkunze performance Arsenal igaragaje uburyo yatsinze Bayern ibitego 3-1 nubwo yari yagarutse yagiye mu minota ya nyuma. Uburyo batsinze Tottenham Hotspur ibitego 4-1. Match ya Sunderland nubwo yabagoye cyane ariko byari 2-2. Slavia Prague bayitsinda 3-0 na Burnley bayitsinda 2-0 na Brighton bayitsinda 2-0 na Atletico Madrid bayitsinda 4-0 na Crystal Palace bayitsinda 1-0. Sasa izo match zose majority abakinnyi baziteye muri mediane ni Zubimendi, Declan Rice na Eberechi Eze. Ngavuga ni bano basore uburyo bari bamaze iminsi bamenyerana na Eberechi Eze watangiye gutanga ama assist no gutsinda ama hat-trick kwita umukura mu kibuga muri ya mwanya we ugasa nkaho destabilize ibyo bintu uyu mwanya kuri Mikel Arteta yaba yihuse. So igisubizo cyanjye cyaba Declan Rice kuguma muri mediane, Zubimendi na Eberechi Eze. Kuri Leandro Trossard niba ari fit 100% akwiye kongera gusubira mu kibuga. Kuko Leandro Trossard n'umwe mu basore bamaze iminsi bafasha Arsenal aho rukomeye cyane. N'umwe mu basore bamaze iminsi bafungura imikino yagoye Arsenal. So yatsinze igitego bakina na Tottenham anatanga umupira uva mu gitego. Baribuka match ya Sunderland yari yabagoye yatsinze igitego. Match ya Slavia Prague yatanze umupira uva mu gitego. Match ya Burnley yatanze umupira uva mu gitego. N'umukinnyi maze iminsi ari active mu bijyanye n'ibitego by'ikipe ya Arsenal. Gabriel Martinelli muri iki gihe yari yaravunitse atanameze 100%. So ngavuga rero kuri Martinelli yatsinze igitego cyiza Bayern Munchen ku ikosa rya Manuel niwe wari wasohotse nabi. Ariko ibyo ngibyo Bayern yari yamaze kuva mu mukino, yari yatangiye kwataka cyane, yatangiye gusiga ama espace ahagije inyuma, yirukanyira mara profita kuri pass ya Eberechi Eze. Ariko ikiriho nuko iyi attaque ya Leandro Trossard, Bukayo Saka na Mikel Merino mu mugongo hari hakina Eberechi Eze. Imaze iminsi itsindira Arsenal imikino minini kandi banababonera ibitego. Ko nahoze ndeba Arsenal mu mezi ya mbere yatangira imikunda gutsinda ibitego kenshi bishingiye ku mipira y'imiterekano. Uribuka ko turibuka yari yageze mu bitego hafi 18, hafi 12 muri byo biva ku mipira iteretse. Ariko nahoze ndeba Nepo bano basore bano basore ba Odegaard na ba Martinelli na Gabriel Magalhaes muri no minsi bamaze iminsi badahari. Arsenal mu kwezi gutambutse kwa 11 uziko ariyo kipe yatsinze ibitego byinshi mu mukino ufunguye. Nibyo nagaruka gubana niyo mpamvu nabanje kira kintu cyo gutsinda muri open play. Yatsinze ibitego 7 mu kwezi gushize bitarimo igitego kivuye ku mipira y'imiterekano. Iswane ngo Eberechi Eze hari indi finesse azanyemo, Zubimendi, Trossard, Bukayo na Mikel Merino hari ubundi budahangarwa bahaye Arsenal ariko ntago ari ngombwa yuko twabona ibitego bivuye ku mipira y'imiterekano gusa. Nubwo niyo situation ibayeho bitavuze ko tutabitsinda. So ngavuga rero kuri Arteta nahita hindura kuri impinduka nyinshi cyane. Kuri gatatu agaruye Karafiori, buryo kuri kabiri agaruye Timber, team wa defense yakinje Christian Mosquera kuri match ya Bayern Munchen, kuri match ya Tottenham yakinje Pierre Incapié. Nakunze performance ya Christian Mosquera, yamugarura kongera agafatanya na Saliba na David Raya mu izamu. Ntekereza ko muri ubwo buryo budahindaguye cyane adatekereje ibindi bintu byinshi cyane byagutse bimusaza ubwonko bishobora gutuma uyu mukino winjiramo neza ko nasore amaze kumenyerana. Enzo Maresca ugiye gukina n'ikipe ya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, ugiye gukina n'ikipe ya mbere muri Ligue des Champions. Niki ubona Arsenal itandukanye n'andi makipe muri isozo? Ni itandukaniro ubona Arsenal ifite ugereranyije n'andi makipe? Munyamakuru ati Arsenal iyoboye shampiyona, iyoboye Champions League. Niki kintu mu by'ukuri kinyuranya ikipe ya Arsenal n'andi makipe yose muri no mwaka w'imikino? Enzo Maresca ati koko mu by'ukuri ne ekipe yugarira neza cyane, yugarira neza imbere ya buri kipe yose bahuye nayo. Ne ekipe bigora buri kipe yose yahuye nayo kuba yayitsinda igitego. Kandi suku byugarira neza gusa ahubwo banakugora kuba warema amahirwe runaka kugira ngo batsinde igitego. Babyitwaramo neza, bugarira neza. Atariko nanone bafite intwaro mu kwataka nkuko babivuze. Hari ibihe runaka bagenda bakora muri atake yabo ukabona ko bidasanzwe. Niyo mpamvu bayoboye shampiyona, niyo mpamvu bayoboye Champions League. Ahubwo twebwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twabatsinda, kugira ngo barebe uko babatsinda. Urakoze cyane. Are you ready to try our best to win?
11 kari kabivuze twinjiye muri 11 pariti yitwa 11 tuyinjiyemo muri tayari se onze se Google nizirangira mumbwire Google zitajya mu nataza agiye kugana kwakwanya ndimo ndeba hano imibare wimbeshya okay twagera noneho niyo match ya mbere yatsindiwe mu rugo ari umutoza wa Arsenal Mikel Arteta niyo match ya mbere yatsindiwe mu rugo nk'umutoza wa Arsenal yarayitsinzwe Mikel Arteta iyo match ya mbere yatsinzwe n'ikipe ya Chelsea niyo match ya mbere yatsindiwe mu rugo nk'umutoza wa Arsenal Mikel Arteta iyo match yayitsinzwe na Chelsea tariki 29 ukwezi kwa 12 2019 Nepo niyo mbaza urafata iyi kipe Arsenal cyane iyo ubonye ko mu mutwe nge sindeta yawe ndihagararaho bisanzwe we kwakwanya Chelsea turagenda 2019 29 z'ukwa 12 2019 yego si muri sazo ya mbere sa Mikel cyane miminamo Benadreno meniniramo Kepa sunikamo David Luiz Dawidi ntabwo nyigorora ariko ntacyo bitwaye ushaka gushyiramo n'aba Van Persie ntacyo bitwaye Luiz aryamyemo kiramo Thiago Silva Cesar zipimuterekemo kiriremo Alonso urumva miminamo na Chomoreyari kiriramo na Eriksen nako Christensen na Chomoreyari Andreas Christensen cucumamo Granit Xhaka kiriramo N'Golo Kante Jorginho Mesejinho pokanyanyagira muri gasozi wewe umbwira nta kibazo banandika Granit Xhaka ajyane yabasugo ntiyaba Lucas Torreira shiramo Lucas Torreira gusatira ariho nkubitiwe inshuro Simesuto zero ubwo ureze gato Ozil ubwo ntiyari ku minota mike shiramo Aubameyang uruhande Oba Beben ko nkubiswe inshuro urundi ruhande rw'ubwo rugomba kuba ruriho ndi Bukayo sera oya shiramo Lacazette na Thierry ari oya Lacazette agomba kuba yarabihigaga barindwi Kai urumva urankiriramo shiramo mu right back agomba kuba arindera Metro Niles Hector Bellerin cyangwa Callum Chambers shiramo Hector Bellerin ujya zipiwamo mpaye yarimo kiriramo kwihute Timo yaratarazumenye simbere ku ruhande rw'uburyo hagati ya Martinelli na Saka shiramo ibyo ya match nibuka ko Martinelli yatsinze igitego simbizi ariko yaravuye kuri bench simbizi Martinelli kunyishe shiramo Bukayo sebande shure bari bahari oya yinka Saka rwose ndabura bangaye babiri kiriramo poste gaje batatu umbase ngitsigaje batatu ubwiye Kai ese wankiriyemo Timo yego babiri ndi gupfa gutatu ndababari oya witwari atleta tubisoza wewe kubera ko iminota iri kugenda defense yanjye irimo Luiz nande wundi muntu avuze mu defense hana ikina wenyine ariko oya mbwira niba arimo wenyine nta wundi ariko yanakina wenyine use Mustafi ni hari hafi ahora byoroshye mushyiremo mimiramo Mustafi wana yari muri prime arimo abitanga kumbona binkomeranye babiri Nepo adira rumwe harya hagati nashyizemo Xhaka na Torreira kiriramo
wagiye muri mirasi yitwa nde abizi se Ruben Loftus-Cheek iyo match Ceballos ntayitera cyangwa Ruben Loftus-Cheek Ruben Loftus-Cheek bakumum gati ya Ozil na Ceballos umwe amasegonda ndayabara 20 gati ya Ozil na Ceballos 10 na 19 20 na shiramo ndafunga Ozil ndibuka ko icyo gihe arimo asigaye 10 tawe hanze gusa Ozil ntayiteye ne asigaye amasegonda 10 Ozil cya Ceballos shiramo kusubwo Ceballos Ozil Oscar yari yaragera Ceballos Ozil nabongeje ni 2019 Ceballos Ozil position nkorera shiramo Ceballos position nkorera amasegonda 10 9 Ramirez aryo ubwo 8 reke muri Ramirez ra 7 Ramirez 2019 atandatu oya kiramo Mount ntacyo Mason Mount Mount kamere kuri Mount uvuze wa nyuma arimo iyo mahirwe ukayisa nkubita inshuro kamere kuri Mount uvuze bwa nyuma 0 sinyiko Kepa Zabaraga Rudiga Antonio Kat Zuma na Fikayo Tomori ufitemo Azpilicueta Sava Kat Zuma N'Golo Kante Mason Mount nabonye ne Kepa Zabaraga Rudiga Antonio Kat Zuma Fikayo Tomori Azpilicueta na Emerson Pakamieli ani Emerson Mateo Kovacic N'Golo Kante Mason Mount Borges da Silva William Tammy Abraham ane yanjye meza cyane nepari muri prime ane yanjye meza ye Tammy Abraham akashirisa irahindutse sha Bendreno rena kirimo Maitland Niles kandi amutekereje Rwanda rw'ini kuri kabiri Karum Chambers ariko Chambers na Maitland Niles David Luiz Bukayo yakinaga gatatu Mato Gwenduzi Mateo Gwen Lucas Torreira ufitemo Jaka wapi Aubameyang na Lacazette barajyana ntibajye basigana we nibisanzwe Ozil kandi amutekereje zemo Ceballos bwanyu Ozil ararwa na Leis Nelson ariko akwengo ikipe uhita wumirwa shazirahindutse ntago nkubiswe inshuro ariko aho ngaho atandatu yafunze Nepo afunze kurane ane ashyushye oya ndumiwe William Borges Tammy Chelsea ahinda Palmeiri Kovacic Kazuma na Fikayo Tomori na Rudiga wala ni defense atro ubwo si defense atro ya Frank Lampard